Long Gajing Sarong ya ka Nongjeri Presbyterian Secondary School Nongjeri Nari Boy District Hagaba Hagani ka Kanti Kalayo Banra ya ka Nam Ladu Haka Under 15 International Subrato Cup Arhajar Arpusau ka Jingjob Jonggani ka Ganhun ka Long Gajing Sarong Amtang ya ka School Bat ya ka Riboy District Hanrai ka Longru ka Buram ya ka Jilla Mikhalaya hi Baro ka Wei Ha kalai pau tarik unailar katnat badi khmi ke ka melekai jo kejela kala pediang burom ya ka kanhun ke rang elekai ka Nongjeri Presbyterian Secondary School Haribhoi ha ka ba ya gani ka program lapan long ha kamadan Nongjeri ha gani ka sngi lai don lang nadu u menteri badai pej ya ka melekai ba Shakler Warjeri nangta u Emily bad MDC ka Mahoti ba Charles Marngar u Emily ka Nongpo ba Meral Bons EM Didi Shira, Director ke Sports and Youth Affairs, Ubak Bobby L. Nongbet, DSO Riboy District, ke Nong Kit Kam jong ka Managing Committee, jong ka Nongjeri Presbyterian Secondary School, nangta ki Nong Hikai, bat ki Khna School, lambat ki Pajba Nong Song Shnong. Yang juri kunci coach ya kebaka lagi lapoi yang di international level nampak kebaka directorate konkret ni nampak nadu ka Jakarta kapan di practice long bagi nadong sidong kita konkret nampak ini haduk isi tiba niat sikit cakap haduk baru kunci sikit cakap naga mata kata ka cini kai cungki nomor ba kani ka school naduk mission slam nadon ni konkret ka naga mata kani ka subprotocol de mission slam ni la rem ka district level ni kami la pois untuk final de mission slam ro lumba ke jindon jong kan ka academy narantai academy ni praktis bagi sinem man ki kuar bang don academy lang ta daw ko ba nila bagi nak don lupa ke sap bagi don naka force akor test ide jujur biar ko ba ni coach ko mereka tentang baga nadu ni 8 praktis bahaya ki nadu district level sebuto state level but andang job state level bidang konkret susu ban kun sanita international level andang nila koi setelah teman-teman kedua kamu paruh state ko di India hantam kidon di Nabari kum ka Sri Lanka ka Bangladesh bedon minta gila kain bagade ke international te misyam sotu ba ta jing haji kun long berjuat do kata ileng ba ke jing Srishdom ai jing praktis kiman ke si nadu bang yo kala dan praktis nadu basdang ini nang Ramadan titik ini andang ila poin state level bang gila nak liang jong ka academy ke bangidon ni laile ban penyo ka bani kun hak madam plastik mah official top kumjuru DSO jadi salbogi onong bet ai ni jihad penginyo praktis setai license stiau ke nak liang jong academy ru la indit indian ladangin yo ban praktis selong ru ni praktis setai badan futsal apa umtro nang bangin la bani kun hapo bang official to de kalai arab bahai ni bani kun hapo si official to andang la pois des po Bangalore kate ru ni yo bani kun hakaju komandan de kata kong ke ba kadau ke bang la ban isna juni la ban kai bah batudon musim kun kumbang ai yaki ka barok
kabagi Christian niki kung coach manager sampai sa Jeffrey Walarpi di pelayaran ini nak force ko lang tayo lagi nak kila ini okay, nagaliang juga aku coach committee coach ako district sport officer ini ako Riboy district ini ngadu SNM Arjar Handrew nala pusyang ni alam ni kini tim school kabaga district sport officer kala hak ya na andai kadang simpan kong nang ta juga berapa di kini level nomor ba kat kabangai alam ru kijik ba iwe di school iwe district kila yuk madan berbiang andungi po district indon kini artificial to yang namadan kiti ini akun stay gelong pahanam ta juga andai how new selempat ni long lembar ke system yuk kena berbiang te nang mata jong kene ka ne kene ka benta kene ka awat ke yuk kalong kade ka senem ka terbang nang mata jong bagi siam lan noru omeno ke ba ladap Henry nang kermen barang ni sekmat in long ne in sanang yai system bat in sanang yuk ya kene ka awat bat hakejuk ka poru ba kita kijing yat nanti kijong nga coach balai alam lakumno ngasak rembet ke semifinal alam nadu kum tinggi ke Nehru Memorial ke Pratlanti nanti ke Umbihar Higher Secondary School itu di South League School bang ngandin bet ke semifinal mentau senempat ngai yang beli ba masen poi ke final ngalak job yang final but mendangi la poi seperti international ni kenduk yang tim FA ni kenduk yang tim dalam ki foreign di Bangladesh di Sri Lanka ni kun doyak net badminton kena au ailut budon kat bagi coach ni kai ki teknik baru kita kadau ke play jeni ke storm jeni ke jeni ya long ke way ki coach bat ki player kan kalau yo job nak tang jeni kalian jangan aktif kini bala praktis untuk income ni lah try kong baca muak bani lah koi sekarang bani ni kai bah bani yo esok ajing job untuk income ni praktis apa madan putih nantu pat ni lak ni kai bah ni try kong baca muak bani koi sekarang tu dan ni lah koi selong kor lek kai setiap ni lek kai kong baca muak baik bani yo yang ajing job ni try sistem yang ajing praktis tu ni minat yang praktis bat selap hidupnya praktis baik bagi kuat bagi yo yang job tidak ni gajinya perbat ni marilah lihat kan naik Ramadan bat ni lah koi setting ni lah hindu pat bagi we tim bagi we pat di bakam he yang ni bagi kamjrong ini dan sibun gaji perbat ni tu lemtai ni dan kita ka tim bagi terbaik dengan koi setting ni dan ni dimintai pat ni pesan ni tu bang lihat kai lekai kedan em kade kita urut kita ni di clear mah di bawah kam jerong ini batil kambiang kabar metro dan sibun gaji kan bat Nadian hak beli bat kanika football ane WTD nak yang jadi ni pahi bagi lah supportnya nak puas apa bat yang koi hadukan ni ka khidmat kita paniyok yang ni jujur Masukmen sibun panilayo jingjap pat iki setinya ru pan kinya kristam pan kinya praktis minat ha pan kin koi cerita